in hi July ni som paruk sang ni le som ni panga ni lai ni ania Mizo nula mel thale piannal Mizoram min ti ming thatu le choi moi tu Miss Grand India first runner up nula wanlal nun tluangi vi chuan voin tlaidar thum khan Mizoram lengpui airport alo thlengta nula vi hi anveng pui all NGO le mitam takin airport a anlo hmuaka thuampui veng uime hola lomna hun program mangturin mitam takin thuampui venga anlo hmuak mek bokani Mizo nula chuan om Mizo min ti ming thatu vi hi Mizoram Chief Minister Pulal Doma chuan naktu zinga lenga asom ani thuampui veng nula wanlal nun tluangi vi kan chuangin kan lompui tak zetani video toite kan thlir zoyanga chumi zowa vi chan chin toite kan soi chun zum donia tiyan la yan thuampui MHP ten le upaporte OMT badar tiyan lo king bokani Mizoram le thuampui veng ti ming thatu nula wanlal nun tluangi kan chuangin kan lo lo matse Thuampui local council and all NGO Thuampui ti ai ziak ani liền dâu te help sabe hey vil pianga le Asia Tôi hay cái lẩu hoặc mẹ cả, còn chuột thép to này, đã thum lại với sòng bạc hạt, anh nhớ tôi đã hiến, đã thum rồi mà đâu rất nhiều lần thum mà, cái gì còn xem vẫn chỉ cần xem về chia tôi đã hiến, cái nhung vai này, nhung vai con quỷ.
Miss Grand International nei zo taka false runner up vanlal nun tluangi VE Trumpui chuan mizo mi pui te thlopna a hmu thalu tuk chu a contestant pui te po in mak anti thu asoi pu hlal rim dikale PR vanlal ruati tefa pathum zinga upaber vanlal nun tluangi hian kum sang ni le somni pathum khan MZ iwa BED Zowin tuna hian Holy Cross School English subject zirtir tu na athok meka vanal nun tluang hian Miss Grand International India ai a odona MGI Hall Bangkok Thailand nei tur ani vi hian peasantry lama hian sul nu anei thahle a kum sang ni le somni khan Miss chapchar ku ta telin sang ni le somni pakhata a college kalna PUC Miss thlanna alo in lanto kum sang ni le somni pani khan Mizoram University a Miss Fresher thlanna a telin hemitum hian pani na ani a sang ni le somni pathum khan varsity Miss atan than ani hemi nu kum sang ni le somni pali khan Mizoram ai oin femina Miss India a lalsang kiminen anlo tel dun to Miss Grand India atel turin vi hian audition shooting hi OP changte studio aneya a ran pa a sponsor le puina ang anei lo thu soin make up by ruat felale rowa londo ten in elna nei chung zongin an troi om ati a subtitle adon based in swimsuit chu work zirtir tu rowa londo wangle Miss social media adon chu Mizoram mi puita thlopna awangte ani thu soin ka contestant puita poin state atanga thlopna ka hmu thalu tuk chu mak anti jok hial ti in vi hian a hlotlin na chan chu a core team ten an puina le thlopna wang ani thu soi a hlotlin na hian pathian hena alom ber thu soin vanal nun tlongi chuan in elna ani don le stage sa ka in lan dona piangin isuaro pui berro se ti ka soi thin ba ka stage kal hualin voithum hallelujah amen ti in ne na ka puang thin hei hi stage sa jam haulo le in ring tok taka ka che theina chanani ati vanal nun tluangi vi hian first runner up ani thu an pon chi khan lalpa ro pui ber ro se ti in a au ti kan riat nge kha heting ang nula chuan om mail tha le pian nal facebook si Mizoram ina kan nei hi kan chuangin kan lom pui tak zeta akal le zel na tura du sak na sang ber kan hlan molani